Pa koe fasta o lunga ten taulunga ke ai, koe upe o man mataongo ai hiwa e te e kalapa whao ne lua. Te unga tau o lunga luisa ke e whiawhini, koe te unga kakala, malo. Go!
Malo tuen ke tau olunga honoa ko ya ke kulupu ko ya whanau e tau nima ke tau walu ai ko taine tau olunga ko ni ko Luisa Palu tu ile ila ai ko Luisa Palu tu ile ila au ne tonga ako e GMS tataka motonga ko kau hiva e poko ni ai au ku hiva i mai e kalafa ne loa ai whamalo atu heni ke ek minista e pot ngau e whakatakuaki me whakalakalaka wha ekonomika e ke poupou mai ke tare ni te tau whanau e kau mai e kau hiwa kona e kalapu a whaone lua. Aia koe tau olunga hoko e whakahoko atuia e omileti he kuilani mo ui he kelesi Ronita Tenia Rencia Palefau. Aia ko omileti Palefau kone tau wono eni, aia kune lava mai me funga mohu e wha, mapa vaea, malapo, perehake, hostea, maufanga tonga tapu, tua koloa, funga matoto tuane ki wale wawao. Ai ako omileti hokuilani mo ui he kelesi Ronita Tenia Rencia Palefau o ku ne tene whakahoko ai taulunga ki hala